U prostorioch fotbalského klubu Rusin u Ruským Keresture včera otrimané zmahanie u šahu u Remíkoch 29. sportských baviskoch Jaša Bakov. Vyhasnovali sme Jakušik na hodu u tých miroch zdravstvených, že by sme i otrimali pod jedno zmahanje, tako je zmenje u Čašnikoch. Šah už rokami nije zacikavenih po naših štretkoh, ali je zažljem, evo, mali sme na hodu i mali sme 4 ekipi za 4 mestoh. I u stvari ruši mesto za toho mesta, to Ruski kulturni centar za Novo Sadu. Treci bul kulturno-prosvitne društvo Đura Kič za Šidu. Druge mesto kulturno-umetninske društvo Taras Ševčenko za Đurđova. I perše mesto sportske društvo Rusin za Ruskog Kerestura. To bilo ekipne zmahanje. U pojedinačnim zmahanju u švitko-cehajucim šahu mali sme 9 učašnikoh i treće mesto Katrina Janko, druge mesto Vladimír Ščurok i perše mesto Mirko Afič. Po úriadovým prehlašeniu po bytníkoch druženie predĺžené za poludzenkom.